ZPM leader Pulal du Oman an party in thune in an sangani chuan MNF ka ishwai sokarin nalatura adin Mizoram Subordinate Services Selection Board chu an chat ngal don ti asoi nimina ZPM tuivol block 1 le 2 in Darlon down hall a political training an nei aman puin a ZPM leader hian nakuma Mizoram in thlan pui ama chon huna pol ni anin dodona ram dam na du le du lote anin ma chon do ni in asoya Mizoram sarkar ti chetu chu ruling party an ni ti soin Pathianza ra an party in thune na an sangani chuan ram ti chetuwa an tran athiang velova an dang lamngam turania an teima in an thokrim turani ati Pulal du Oman chuan dam loten an inen kol na sen sawan mule theina healthcare scheme chu tun aya tha in an siam do ni na soya dam lote tan poisa pe kher ngai lovin Central Sarkar in Golden Card asiam ang hi an pe chuak dona tar pension po tu na an don pa ka hian cheng sang khatin ti pun ani tur tho soya Sarkar na lak reng-renga MPSC indik takat na an lak theinan ma an ladon ti soyin MPSC chu an thuam chak dona MNF kai shwai Sarkarin na latura adin Mizoram Subordinate Services Selection Board chu party mi le sa indu sakna uchuak takat na lak na le thalai te ti beidong tu ani awangin an chiat ngal don ti soi ZPM leader chu Mizoram politician tamzok in politics an khel chan chu khelfu ania ZPM ero chuan khelfu nilovin kheldik antum turani atia political party zinga tu emo ber ram le namtan anin halral angai ti soin ram ti chetu eiruk na tibo turin na sataka anbeya mipui an tandwalangaya ZPM ka ishwai sarkar hnuaya chuan restricted tender an shengai don lawa alo omve ani po in mipuya anta langvek don ti asoi Tuivol Block 2 ZPM President Pulal Sang Beraka Ishwa Inkhoma hian Pulal du Oman chuan an party zom tharte alom du tani